General Kainerugaba ulimo ke kwaro me achuli Ruoth David unena chana me ariyo lebiruri me achuli en aye obiru ke kare me jolo en ladit General Muhoozi Kainerugaba ma en pudong tie gulu me neno kit ma dul mon UPDF tie katiyo kada tich ma me game. General Muhoozi Kainerugaba en owuoro kaachiel ki Komanda padul mon UPDF Division me ang'wen Major General Felix Busizori kaachiel gi Komanda padul mon UPDF Division me abich Major General Keith Katunji ma inoni Gendor Division ariyo. Dong CDF en benetila mitam ki President me Uganda en ki jole ya chuli kakany marudi ayo jolo en ikachoke ma obiri ye kila wirudi me chuli mago biro kanyamo lok kid madul mon UPDF kaachiel gi ke kwaro gi twero tich kwede kaachiel bidon chuli twara chano puwe matekare da tich padul mon UPDF pi gwako kuch. Kadong General Muhoozi en owacho ni bineno ni mon gutiyo matek me gwako kuch pa dano kaachiel bene ki tielo ko dano iyo pakamente mapat kumalo me Uganda. Dong lim en ni kono utudu war matek kin UPDF kaachiel gi ke kwaro me achuli imiri me iro malo rom me kuch kaachiel ki don lobo.